Haka khat oitrik uyayong aja pundrio nakaliang jong ba manual batwar secretary ka Meghalaya Pradesh Congress Committee habakran hatai kasngi ulong ba konrad ke sangma menteri rang ba kajala hakaba yade halor ka project jong ka sarkar halum pongdeng yam takba ong ba konrad ulabe parat syakata kathong ban kunjo $10 billion kayo kakot klem da perkhat pat yakamariang kaban sa pendu yak jingjarngam bat kawjing internet ba manual batwar ulakran syakilat pathai kubor habawan ban aiman sim uk chairman ka Green Tech Foundation ubasatkan hamadan malki ringkat jingya kesan lang kiwei kinongelam ulong bakani kisamla kidei ki bashirham bhaban yada yakamei mariang bat ka jing yakhi jongki kalong kabachop no one week mat kumno one week mat to shwan so lem ma marbanga semua bakta Green Tech piwan nak parti ni piwan nak parti ru piwan individual ru ma berbaik lainnya ni ya dan piwan sibon mun nak parti ting kami buat yang ni pasti tiga kamdai ke bagi kuaban politicize kan ni tengam semua we kalau kita sulung beta kata jingya pilih jumut hantai bagi member jangan Green Tech semua kiri kena kita sidham mahi sepangani ka ban yadai mariang mo musyo mo ke kajingya khi jungki ru kadon nong rep deh kamdai ke basu khi tamba ong ba kwa man khi ndai nadangi perkhat ikalawai jungka jai bandrio bangi perkhat ikalawai juki kon ki kiti jungi banwan chakman kajing ong juki kan so shokya ba hin mar ba so tho ba yimdai ke ko jai bandrio ban su sha bondos ba politics ma amar teng politics gaya baklat amar ba habukut ya kata jingbe ban kentiu ya kayo kokot macu ongno kona wa pala ban poista kata ka $10 billion economy haka jingbe thong ni kata teng let's say kim phai khmat pate kata ka balance ka bang khap ya maintain deh bagi environment ya ka balance bangin ensure ba ki ban syakmat jongi pat kinumdu syukai ke tengah so thu mai kerom jing so thu juki kan kamdai ka ba ide khna ke bala pro ba ka jung perkhan ide khna ke so thu sepan ka jing wa ban balance ya bro kha jing dai ku syukin ke khi tang bo ba syu khi tam syu pen set kan tingi kerpat bu kona du de man skap ke ya ka ktin juki ho kinang khna handaiประเทศมันตั้งขนาดหลักมันคำปะไตคำบัญญัติมั้งบัญญัติรังบากผมได้แต่บัญชูเพนสติ้งบัญชูองบัญชูฮัชเบดบัญชูงัดไปยากิชไซต์แต่นำตัวยาฮับกันนำมาบ้ากัดกระจิมเป็นจุงอากรมชนายกับตะ SPV กรมเป็นวิตะกี้คอมพานีสกิบันเป็นยังไงกรมปะไตบวนเส้นที่ไงจู่บางสังกัดกำติบกับความเนี่ยอยู่ก็สกว่าบัญชูพุชไปเอาไว้กับปาร์ตี้bahkan yo nong maka teban superkat ke yo nong jong wei ke parti bandu pat ya ka environment juga te kami hap lihat te maslo ba la bakla plat hin ka liang jong si amdu kerkum ajung ba tumur kalong khna palang kat si am dei ban ajung ba tu kan ba de man kham study kham banya kham pet kham sani shu mai ke tangi kermen ba let's say un sam let's say one ka jing so thu ko jong uru namar ba ka jing tieng kalong ba kalawai kam dei ka dei tang jong u fi kalawai ka dei jong pat ba bro khat kalawai kham tam ka dei jong ki khon ki jong panang buat dei te ban ngin bakla ka lenti man ta namar kidang buon kita ki jaka ban le kita ki festival kidang buon kita ki jaka ban le man shule shimi ka jaka ka belong very ecologically sensitive pung ketika lumpom deng te ami hapin mo shule pada kita berkuat man promote yo way party kena mata hotel kan nya cepat nak tangi tahi kena ni tingi aja kermen meje kini bagi banyak ki bangi so nak individual but nak party rumah so ba there has to be a balance mah we cannot just chase after GDP right we also have to chase about
after happiness, we also have to chase after well-being, we also have to chase about after economic ecological balance and so on and so forth. Nanti kita berapa beri balai sudah ni benar. Umlong na kalian. Sutu bahaya kejeng kontrol jeng mariang nas. Hindi kesulong no kat jempet jong nahi te kalong ba maybe there's political pressure on his side. Nama ke parti ke bayu itu project mau baki ong baki job ke tender ke di parti ke ba ya jan ha baru ya si ke di parti ke bala ju ya rap u for election. Let's say de na kata kaliang umban si bu mahab. Doyap na mentajo ki mo masyong no. Kata ngamla menong mo kata sulong tang political jing susu jong ahi man nei ko kawai pat kalong ba kadukum ajung jubab jumu bangai ini ba ngi ko social kikor social media mo kapau hi kan ba la siu khan sting mungkin kan ba kata ka green tech ne kata ka environment disaster bula banwana kadai something that is very serious hapo ka jimu perkhat jumu kan la siu bula prioritize no ya ki economic development jong economic development jong I don't know for what reason they will prioritize ni kata hin boy ba lain kata kalau long very short term let's say kata ke jikwa juki ban tur syahman ni nang ba ka existence juki kan nang dan namar ba ki sport service juki maybe not ngamna panong kata tam sulong lo kat ke jing pa jumna ta company jing long khna jing perkhat jumu ta bangi kerpat yu let's say bun perkhat biang sesien let's say begini syong da kabinet ni ba para be dunia tu bersuatu ni ke ba dia bagi syaki tak nam mom syok no dia yaki nah ini ba not at the cost of environmental degradation okay Tong dia mungkin. kata te kada shulong shubharap dan evidence mo asu keren kata te kamdan jing mentoi hi mani keren ru syok kan mano bapom dengan nak mentem tambah shulong baik ba ketika ecological sensitive area kan syukanya kata because migratory birds mo mungkin ong kini namar kamdek bak tahu kana daga green tech mo kila dan ki thesis kila dan ki papers ki ba PhD students kila publish on public domain right in various universities kila dan pun ha papers kala tho syapang ketika jing kongsan jong longpong deng kan de larangi perkhat from that angle de da kalong sa kumno ru ngidi panile man preserve kan hakano no kung mano bapom yuding kata it's not for me ban ong ban decide ru ban tip ru ngam kwa hi ban ya poi cha kata ni ka basulong no habakut kalong bet kalika ecological sensitive area which means that dalong sa kumno ru kadika jaka ka ba phimla ban chu let ban le ka ba phimte tang tai But how many tourism point of